Ndabasuhuje mbahaye ikaze na karibu muri iki gitondo cy'umugisha cya tariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 tuje mu makuru yacu ya mbere. Ndahera muri ho Katanga haravugwa yuko haburijwemo umugambi karundura wa Joseph Kabila, umugambi wari wateguwe aho umugabo witwa Edi Kapende yamaze kuwurigisa, aho bashakaga gukora sudanization bahereye muri ho Katanga. Abasore ibihumbi n'ibihumbi bari bateguwe bose bamaze gucakirwa n'ingabo za FARDC. Hagati aho muri twirwaneho na RDF M23 ibintu birakomeye. Amakuru arimo araturuka mu Minembwe nuko batangiye kwivangura, bamwe ukwabo abandi ukwabo, nze kuvanga bidashoboka, none batangiye kwicamo amatsinda. Ubwo rubwo batangiye kwivangura, ubwo mwumve nyine ikigiye gukurikiraho baraza no gusenyuka. Teritwari ya Rucuru haravugwa ubwicanyi bukomeje kuhabera, aho hiciwe abaforomo bagera kuri 2 ndetse hari n'abandi 2 bishwe muri pariki ya Virunga. Abandi benshi bari basigaye bagera muri 40, imodoka bari barimo bose barashimutwa batwarwa ku ngufu. Abo baburiwe irengero ntibaramenyekana aho bagiye, kandi babatwaye ni inyeshyamba za M23. Ndagaruka muri teritwari ya Warungu. Muri Warungu ahazwi nka Karembo, abacukuzi bagera kuri 40 bishwe n'inyeshyamba za M23 bari bagiye kwishyuza umushahara wabo w'amezi agera kuri 3 bari bamaze bakora badahembwa. Ikibumba nk'uko mwatangiye mubibona no kuri no video, izo ni inyeshyamba za M23 zirimo zirataha umushinga w'amazi watangijwe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'igihugu cya Pays-Bas. Ariko muri ukuntu M23 yabyitatse reka irabyambarira byikwiza, ivuga yuko ngari yikoze ino projet. Nyamara iyi ni projet yatangiye mu mwaka wa 2018, izi nyeshyamba zitaririrwa zinagerageza kwegera aha hantu. Muri Cameroon umugabo witwa Paul Biya ubutegetsi bumaze kumujabuka, inkoni y'ubutwari yamucitse. Ubu yamaze gushyiraho itegeko mu nteko nshingamategeko, batoye itegeko ryemeza yuko agomba kujyaho vice perezida, kuko perezida we ntashoboye. Muramuzi yuko no kugenda kamba ubundi bakagenda bamuteruye. Iyi ni inkubi. Aya makuru ndetse n'ayandi atandukanye tugiye kuyabagezaho mu buryo burambuye. Reka tubasabe muze kudusigira ibitekerezo byanyu muciye muri commentaire, mwanakora like, wanakora share. Nyabona muri iyi minsi like sinzi ahantu zagiye, nimba itumba ryarageze no muri like, nimba ari bya biciro bya peteroli byarageze no muri za like, intambara ya Iran ikaba yarageze no muri commentaire, naho intambara yo muri Ukraine ikaba yaratumye abasubscribers baba bakeya, ntabwo mbizi. Ariko reka dutangire gutya. Abashumba, abantu bafite inka, uzatema itiyo y'amazi tuzamuhiga nk'uko duhiga leta ya Kisekedi, nk'uko duhiga interahamwe zica abaturage bacu. Monsieur Michel, au nom de notre équipe et au nom, je dis merci beaucoup. Nkuko nayo ntangiye mbibabwira rero, biravugwa ko hari umugambi karundura wari waramaze gutegurwa na Joseph Kabila wo guhungabanya umutekano wa Kongo aciye muri ho Katanga. Ibi ngibi ngo bikaba byaramaze gusaba yuko bateguye abasore ibihumbi n'ibihumbi biteguye, bari baramaze ndetse kwinjiza intwaro hara muri ho Katanga. Ngira ngo ho Katanga niho Joseph Kabila yabakomoka, ariko akaba yaje gukomwa mu nkokora na General Edi Kapende wafashe itsinda ry'abantu ryari riteganyijwe gukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda ya sudanization. Inyandiko ikomeza ivuga yuko Joseph Kabila ibyo yari yateguye, yari afite bamwe mu bayobozi bo mu gisirikare cya FARDC n'ubu bakimuri inyuma, ndetse hakavugwa yuko ari bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bari bifashishijwe. Ariko kugeza kuri uyu munota abo bose bakaba barimo baratoragurwa umwe ku wundi bashyirwa ku ruhande. Ubwo rero ni bya bindi, ntimwumve ryahanjagara maranye iminsi ari Goma, ntimwumve ryahanjagara M23 imaranye iminsi. Burya baba bavuga bazi icyo bokeje. Ubushize nari babwiye ko bageze kuri plani X, kandi plani X ngira ngo hasigaye YZ, imibare yose nako letere alphabet arabique zose zikaba zirabashiranye. Ubwo bagatangira kwinjira muri alphabet greke, bazatangirana na za alpha na za beta, kuko ibindi byo birimo biragenda bibapfana. Ubwo rero niba ariyo yari plan X yabo irahiye nayo, ubwo icyabo kibaba icyo bari bafashe, ubwo no kuvuga ngo bakamye ikimasa. Mvuye kuri iyo nkuru rero ndahita nerekeza mu mujyi wa Goma.
Mu mujyi wa Goma murareba yuko hariya biravugwa yuko inyeshyamba za M23 zatashye amazi meza ikibumba. Ukuri kw'ibivugwa rero nuko kuri wa gatandatu tariki ya 4 umutwe wa M23 uvugwaho gufashwa n'u Rwanda watangaje ngo igikorwa cyo gutangiza umushinga wo kugeza amazi meza ikibumba muri teritwari ya Nyiragongo, ukavuga ko ngo ari intambwe idasanzwe M23 iteye. Ariko aya makuru agaragaza ibindi by'ingenzi bikwiye kwitabwaho ngiye kubabwira. Icyambere, uyu mushinga nubwo M23 ariyo yawirase, Corneille Nangaa akajya yarakifotoza na ba Erasto Musanga. Uyu mushinga w'amazi meza watangiye hagati ya 2018 na 2019 mbere yuko uyu mutwe wa M23 wongera kubura imirwano. Ikindi, uyu mushinga ntabwo ari uwa M23, ni umushinga wambukiranya imipaka uhuza ibihugu bitatu birimo u Rwanda, Kongo ndetse na Uganda. Bakaba ari umushinga ufashwa n'igihugu cya Pays-Bas. Ngira ngo abazi ibihugu Pays-Bas n'Ubuholandi. Yego, Ubuholandi nibwo bufasha, iyi Pays-Bas niyo ifasha mu gushyira mu bikorwa bufatanyije n'ikizwi nka MDF ndetse na Water for Virunga. Ikindi cya kane kigaruka kuri uyu mushinga w'aya mazi, bivugwa ko iyi gahunda ari umusaruro w'ubufatanye n'abafatanyabikorwa ba leta ya Kongo, atari igikorwa cyihariye cy'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Hari abavuga ko rero hari propagande no kwiyitira ibikorwa byatangijwe ni kera kandi bigatangizwa na leta, M23 ikagenda ibyita ibyayo. Hanavugwa ko imishinga imwe n'imwe ishobora kuba ikoreshwa mu nyungu za politike z'izi nyeshyamba. Ubu ni ukuvuga ngo baraje bica abaturage mu mutwe, bababwira ati mwayibonye yuko twabazaniye amazi, murabona yuko n'amashanyarazi azaza, tuzabazanira na kaburimbo zijye ziza zinjire mu nzu iwanyu, tubahe na internet n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikibazo cy'ikorwa ry'iterambere mu bice by'intambara gikomeje kuba ingorabahizi. N'ubundi nubwo aya mazi bayahashyize, bishobora kurangira n'ubundi aje kabiri cyangwa gatatu nk'ayandi njya numva y'i Kigali, bazana akaza rimwe yamara amezi 2 agahita agenda agakubita nk'imyaka 5 ataragaruka. Wabaza amatiyo yaracitse, ubundi bati ibikorwa remezo byarangiritse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntawamenye. Ndakomereza muri M23 bita nerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru y'ibanga yamaze gushyirwa hanze nyuma y'uko umugabo witwa Colonel Michel Rukunda, wa undi mwari muzi nka makanika, amaze gupfa. M23 murabizi yuko binyuze muri Colonel Sematama bahise biyunga na M23. Ariko ubu ibintu byamaze gusubira iwa Ndabaga, ibintu byamaze gusubira ibindi. Aho biravugwa yuko ubu uyu mutwe wa M23 n'uwatwirwaneho barimo barakoresha ibirindiro bibiri. Bamwe bakaba bamaze kwivangura bakajya ukwabo n'abandi bakajya ukwabo. Uku kwivangura bikavugwa yuko ngo byategetswe n'ubuyobozi bukuru bwa M23, aribwo bwategetse yuko M23 abasirikare bayo ba RDF, AFC ndetse n'abatwirwanaho batagomba kwivanga. Bamwe bagomba kugira pozisiyo zabo, abandi bakagira izabo. Iki ni ikikwereka neza yuko nabo ubwabo nubwo arimo barakorana, ariko ntibari ku ntego imwe, ntibafite na gahunda imwe. Ikindi ni icyerekana yuko nta cyizere bafitanye hagati yabo, bafitemo ikibazo cyo kuba batizeranye. Ariyo mpamvu bavuga bati mugire ibirindiro byanyu, natwe turagira ibirindiro byacu. Nkuko nari natangiye mbikomozaho, ndahita nerekeza muri teritwari ya Rucuru, aho abantu 2 bishwe, abandi bashyirwa mu maboko y'abitwaje intwaro mu gitero cyabereye muri pariki ya Virunga mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abantu 2 bishwe, naho abandi bagenzi bari bari kumwe nabo barashimutwa nyuma y'igitero cy'inkuba cyari gikomeye cyane cyagabwe ku modoka bari barimo. Icyo gitero cyabereye muri pariki nationale ya Virunga, imwe muri pariki zizwi cyane, ngira ngo murabizi, yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangwa n'abaturage n'abatangabuhamya avuga ko abagizi ba nabi bateze imodoka mu buryo bw'igico cyangwa ibizwi nka ambuscade, noneho bahita barasa. Mu kurasa kwabo 2 bahise bapfa, abandi bagenzi bafatwa ku ngufu bajyanwa ahantu hataramenyekana. Ibi ngibi bikaba bibaye mu gihe abaturage bakomeje gusaba ko umutekano wakongerwa mu mihanda ikoreshwa n'abagenzi, hagafatwa ingamba zikomeye zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse na ba rushimusi bakomeje gukora bino bikorwa. Ikibazo rero cy'aba abaturage nabo nuko ari bya bindi nyine byuko uburira ari buririra, uburega ari buregera,
n'ubundi ugasanga bararega M23 n'ubundi barayirega kuri M23, kandi ugasanga n'ubundi bino bitero biba byakozwe byateguwe kandi byagambana. Nkiri muri Kivu y'Amajyaruguru, abaforomo babiri nabwo bishwe mu gace kari mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ni abaforomo babiri bakoreraga ku kigo nderabuzima cya Nihima, bakaba babonetse bishwe mu buryo bw'urugomo rukabije ndetse bashinyaguriwe bimwe mu bice by'umubiri byabo byakaswe, nk'uko byatangajwe n'imiryango yabo n'andi makuru atandukanye abihamya. Avugaho yuko abishwe ni Musafiri, ni uwitwaga ngo Musafiri Muhiga wari umuforomo mukuru, ndetse n'undi witwa ngo ni Simayiri wari umusimbura w'agateganyo. Amakuru akavuga ko ngo ku wa mbere ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa kane bari bavuye ku kazi kabo berekeza mu gace k'ubuzima ka Katoyi kujyana raporo yabo buri kwezi. Imirambo yabo rero yaje kuboneka ahitwa nka Sheza Ruhimbi mu gace ka Nyamaboko, muri Nyamaboko ya kabiri mu murenge wa Katoyi, agace kari mu maboko y'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro wa M23 ufatanyijwe n'ingabo z'u Rwanda. Abaharanira uburenganzira bwa muntu rero n'imiryango itegamiye kuri leta bakaba bakomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kandi ryigenga. Njye iby'aya maperereza narabihaze, iby'aya maperereza mw'abantu mwe, iperereza rirakorwa ariko umuntu yapfuye, ubundi se muperereza ngo mutange iki? Bakaba yarabakora amaperereza yakaba yakorwa mbere y'uko ubuzima bw'abantu bugenda. Ibi rero ni ukujyaho ngo bakatuyobya gusa no kujijisha abantu. Umuryango wabuze umuntu, aba bari abagabo basize abana basize abagore, ngo ntihakorwe iperereza. Iperereza rirabagarurira, iperereza rirabarerera abana sa cyangwa rizabatungira abagore, rizabubakira ingo? Ibintu ntago biba ari sawa rwose. Ikindi rero kiyongeraho ngo ni ugukarakaza ubukana bw'ihohoterwa rikorerwa abasivile, cyane cyane abakora mu rwego rw'ubuzima mu bice byugarijwe n'intambara. Nawe ndebere ko aba bantu bakomeje kwicwa ni abantu bari mu bice bigenzurwa na M23, kandi ariyo yakabaye barindira umutekano nk'uko yabyiyemeje. Mvuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndahita njya muri Kivu y'Amajyepfo ahazwi nko muri Warungu Karembe. Ahangaha Karembo nibura ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu gushize habaye ibyago bikomeye cyane. Hano muri Warungu abasirikare b'umutwe wa M23 bari bashinzwe kurinda abashoramari b'Abashinwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Barashe ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro bakoraga mu buryo bwa gakondo, bari baje gusaba guhembwa imishahara yabo. Imibare y'agateganyo ni uko abantu nibura 40 nibo bahise bicirwa aho ngaho, abandi 14 barakomereka. Nk'uko amakuru atandukanye aturuka aho ngaho byabereye bivuga, abishwe benshi ngo bari abacukuzi batari bitwaje n'intwaro habe namba, ariko abari bamaze iminsi badahembwa baje gusaba uburenganzira bwabo. Mu gusaba ko bakwishyuzwa imishahara yabo rero, noneho bahembwe kwicwa bararaswa. Namwe mujye mumbwira. Amakuru y'iki gitondo rwose ni amakuru atari meza, ntago bimeze neza, urumva yuko abantu bamerewe nabi. Mvuye ahangaha ndahita nerekeza muri Cameroon. Natangiye mbikomoza mbabwira yuko muri Cameroon umugabo witwa Paul Biya yarwaniye ubutegetsi, ariko burya isi ni akaga, isi ni kabutindi, birangiye imiwirinduye. Ubu kubera imbaraga nkeya haravugwa yuko hashyizweho itegeko mu nteko nshinga amategeko batoye itegeko, hakaba hashyizweho irindi tegeko risaba yuko hashyirwaho umwanya mushya wa visi perezida w'igihugu. Ubwo ibi bivuze ko ubuyobozi bw'igihugu buzajya bugira perezida n'umwungirije, bikaba bishobora gufasha mu gusaranganya inshingano no gusimbura perezida igihe bibaye ngombwa. Umfata nuko n'ubundi babona ari mu marembera, kandi bakabona intege ntazo ari mu marembera, intege nke zirimo ziramurushaho kumuganza, bagafata umwanzuro wo kuvuga ngo bamusimbuze, ngo bashyireho umusimbo. Nibavuge ngo nibashyireho uyobora, noneho undi we yicare mu ntebe y'icyubahiro, ajye ahaguruka yinyarira agira ate, nuko baterure bajyane mu modoka bapresente ngo perezida arahari, ariko ntawe, naho ibindi byo biramunaniye. Dore rero ibi nibyo mbabwira ubu ngubu, ibi ngibi nibyo bishaka, nibyo no mu karere k'ibiyaga bigari bakeneye. Museveni nibyo akeneye, n'abandi ntiriwe njya mu mazina yabo bo muri aka karere ndeba barimo baragenda basaza. Ubu ba Museveni n'abandi bamaze imyaka za 40 n'iyindi, ubu bakeneye kuzashyiraho ba visi perezida. Nanjye ntegereje kureba muri Cameroon uwo baza kugira visi perezida. Nizere ko agomba kuba ari umuhungu wa Paul Biya, cyangwa akaba ari wo mu muryango we wa hafi, kugira ngo hatazashyirwaho undi muntu akaba yagira gutya akamukubita kudeta mu buryo bwihuse.